Seni naras turang sini kelengi Tuhan ta Yesus Kristus. Maria ukurta bacika kita jumpa ibas kanal YouTube YKB Bahasa Karo. Sope si begikan kata di bata mari ras kitar toto. Bujuri katakan kami man bandu Bapa kami bas surga. Ibas paksa enda kami nggo banci iperjumpakan Tuhan. Ibas kanal YouTube YKB Bahasa Karo. Ati kami megikan sadabagin karena katandu. Mari Bapa ngeranakam turikan katandui segala banci idalankan kami bas geluh kami. Ibas gelar Tuhan Yesus reh kami mindo penampat. Amin. Kata di bata si sehman bantah, ibuat ibas surat wasiat si erjudul jaminan perpadanan. Ibuat ibas kitab Heber bindu siwah 15-24. Si jadi palas perenungan emekap Heber bindu siwah ayat 15 nina bagenda kata Tuhan. Eme sababna maka erkelang-kelangken Kristus di bata erbahan padan simbaru. Gelah kala singgo ipilih di bata banci ngaluken pasu-pasu silar masap-masap singgo ipadankan di bata. Sini naras turang kekelangan Tuhan Yesus. Ibasada surat wasiat tapi perjanjian. Biasana kita makaikan tanda jaminan. Maka perjanjian sah ras banci pertanggungjawabkan. Tanda jaminan si biasa si pake emekap materai. Sikin lid muatan hukum. Rikut pe tanda tangan ibas kedua belah pihak. Si ngelakukan perjanjian. Kuni salah sada pihak si ngelanggar perjanjian. Maka pihak tersebut banci itindak secara hukum. Sueras undang-undang si berlaku. Kekelengan Tuhan Yesus. Penulis kitab Heber nurikan karena padan simbaru. Si ijamini erkelangkan Kristus Yesus selaku kelang-kelang entape perantara. Padan simbaru berbeda ras padan sindekah. Perjanjian nurikan keselamatan man bangsa-bangsa. Ibas Tuhan dari. Ibas padan sindekah. Tanda keselamatan man manusia alu mercikan darah rubiah-rubiah sebagai korban pengalami dosa. Ibas padan simbaru Kristus maki kendarahna jine persembahkenna lakondatkan keselamatan si rasa lalap man banta manusia. Darah Kristus menjadi jaminan perpadanan keselamatan man banta manusia ras di bata. Seni naras turang kekelangan Tuhan Yesus. Kuga adik kita ngelanggar perpadanane. Payokin perpadanane ibatalkan. Darah Kristus jadi jaminan. Maka perpadane labanci ibatalkan. Sebab keselamatan edeskan inisiatif di bata man manusia. Perbanci keselamatan ibas Kristus tetap terwujud. Enda memperkuah ati di bata si belin. Perbansi kune kita ngelanggar perpadanan jana erbahan dosa. Mis kita reh mindo penampat. Reh kita mindo pengalami dosa. Jana ngeluhlah ibas pertobatan. Tanda maka kita tuhu-tuhu geluhkan perpadanan emekap alulitna perubahan geluh sirbahanca kita deherna rastukan janah erbuahkan tindakan simuhuli dengan benar. Amin. Artoto kita bujur Bapa katandu ngoseh man kami kam go ngerana man kami. Kuga kam jadi jaminan perpadanan antara manusia si erdosa ras di bata si dem keleng ati. Bapa, arah perpadanan neme kami ipetunggungkan. Igelari selaku anak-anak du. Maka mari Tuhan, pengasuh kami, jadikan kami jadi anak-anak singgeluh. Janah banci dalankan erti kedamen alu bagai kampe ermulia ibas kegeluhan kami.
Alami kami Bapa biaskrida salah lepak kami. Segala pertotoan pingko-pingko kami metunggu ngadapan banu. Ibas gelar Tuhan Yesus. Reh kami artoto. Ras arpengendes. Amin. Baginda me kata dibatasi sehman banta wari enda. Cana mindo kami segala ulah kita lupa guna nge-like, subscribe. Bagi pesi bagikan man kalak si deban. Alu bagi kita nggo ikut nakan berita si meriah man kalak si deban. Tuhan masuk-masuk kita. Amin.